Yabaza amaphoyisa amafika kanjani. Imoto yafika athi gedini. Khala iminyango gudu. Kwangena iphoyisa lokuqala. Lo wesibili mangena, phethe isibhamu lesi akazi plus bizana. Irifle. Wathi wena ra awuna nto re tla ibolela le wena. Re khopela go utukise wa para tsama. Along the way ntse ke tsama court. The guy umpulisi gore o batla zaka kwazi ukuthi le case ayicithe. Ubani usifunza? Iphoyisa liphethe case. Unfortunately, kamotsa ka re ngasipatele zaka. Kanti kusayira. Ntho ke tsenya na twaka. E sampane bile ke tloetsa batho ba bangata na tshi. Motho wa mme ha o morata o wa monyala. Ke go paska monyala o monkella le bana ba hae. Ha o morata o moratele yena mare bana bona ba dilo kwa hapo. Being a stepfather ko nka le room o itlhaba ka lona. I will advise many guys not to be stepfathers. Mina ngiu-Elliot Mletsane ngizalelwe eSoweto. Yes, and then eSoweto lapho eTlespruit ePimville. Yes. Ngakhulela lapho ngangena isikolo and then high school yami nje ngayiqedelela eCarltonville. ePimville it was a good place because mina vele ngangumuntu ukuthi istrata akusinto yami like ugcwala estrateni. Bethi mangiwe esikolweni ngene endlini understand ukuthi yeso sikhathi like ngene endlini uyageza mawuceda ukugeza then uyadla then after that ushaya nomoya la ejardini okanye abazali bakuthume then after that uthatha incwadi zakho uyafunda you understand. eCarltonville bengihlala nomalume wami. Yes, umalume lo ngihlele naye isizathu sokuthi ngengale ukuthi uyazi for u-change of indawo and then ebheke ukuthi manje lana ekhaya ancede usisi wakhe then ukwazi ukuthi uyohlala naye ngale understand. Kwazi ukulena some of the things understand. Yeah, kulapho ngikwazi ukuthi ngiphile naye uncle wami. Ngize ngafika lapha ecollege eWestcole but even though azangenze kahle like eWestcole. Yes, ngase ngingena kuphi emine. Kulapho manje ngeke ngafika emine ngafedara study ama studies wami ngayenza imine environmental control. Uyabona ngenze lapha eGoldfields Academy. Yes, ngagcina u2012. Yes, ibizwa ukuthi ventilation emine. Sebenza ngomoya labantu abaphefumula underground. We are the ones who are calculating the velocity of that air and the quantity. Then sibona ukuthi umoya wanele. Then check ama gases ukuthi ayingozi understand ama toxic gases like abo methane, carbon monoxide, carbon dioxide you understand. Yeah, ePresident ngisithola kanje lapha eSoweto bekuyindlu yaka baba ozalo baba bekasebenza eSportnet. Baba lo kuthiwa uElliot Boroko Mletsane njengoba mina ngithiwe ngayo understand. So baba ozalo baba loyo uyabona. So bekuyindlu yakhe so ayiluthe along the way sahlala khona thola ukuthi abomagazi abo sister bakhe. Yes, from where they come from you understand their places and then base ukuthi manje bayibanga le ndawo leyo you understand. So you had to sihambe simane sifuna nendawo you understand up until sizosithola siwuphi sise la eDeepslot. Then eDeepslot I find out ukuthi eDeepslot akusindawo right ngoba bethi namba ngishayisa ngithi ukuthi shayisa ebusuku lapha na eCarltonville then ngifike lana maybe roughly ngabo 7 yafika la. Indlela khona ayikho right abotsotsi all over. Then sase sithola indawo ngaseBrezi saakha then kulapho sigcine sesizibona singakhona but ngathanda ukuthi indawo right ngoba ivulekile uyakwazi ukuthi usitshalele umrogo usitshala amapesika you understand. Baba ngiye ngenza kanje ngishado ngiqale ngathanda nentombazana. Yes, it was in 2019 during September. Yes, thanda nentombazana ngayiletha endlini ngezabazali nakhona ngimthathisa ukuthi isizathu sokuthini mayingitshela inkinga zakhe understand ukuthi udlule kanjani kuma boyfriend you understand and then ngcine sebe nengane ezithu. By that time mina ngakabi nengane ngoba wasekhaya umthetho uthi ungayenzi ingane ngaphandle. It was in 2022 yeah mangimshada but lento leyo ukuthi ngimshade kube kwazi ukuthi ngumakoti yasekhaya umakoti lapha ekhaya qala ngo2021. 2023 ngoJanuary kwazalwa wangizalela ingane intombazana first born yami. Ngihloniphela umthetho wasekhaya ukuthi okay ngenza ingane ngaphandle sharp.
ngathola ukuthi okay inengane nami ngijabulile. Remember by that time I'm no longer working, umsebenzi we-contract uyaphela, but ngumuntu ukuthi ngiyabamba mina. Ngisebenza ama-tiles nama-ceiling, you understand? So ngoba ngine-experience yakhona, you understand? Yeah, and I do better there, you understand? Shop bengishaya. So siphila ngayo ngale ndlela leyo, you understand? Nayo satisfied because le mali le iziyanceda ukuthi size silande ingane zakhe ezi2 ngoba ngimtholile nabantwana abayi2 bamantombazana. Yes. And nakhona abantwana bakhona bakuphi baselisuthu, you understand? Sharp. Umama mithi masithi silanda lezi ingane lezi elisuthu ne ikhole zingena ngapha nangapha. Mama mathi no kusase early. Why ningakhulumi nalabo abashiyeke elisuthu abakade ingane lezi bakhona ukuthi babahlokomele bubethirinyana, because every month you used to send 2.4 2.5 for those kids, but they had not lose. So 2023 kuzale ingane yami ngoJanuary nge26, and then khona 2023 kufika ubhuti wakhe ngayomlanda la eThokoza ubhuti wakhe baphansi bamlimaza lapho khulunywa ngendaba ukuthi baphansi bamlimaza. Yabona ngoba songumfana nyama sabuya esikoleni manje khona ngale elisuthu uze kuma relative wakhe ngala balubutsosi nyana. So mayengikhalela lo ukuthi ne ubhuti wakhe kwasha wacima intontondo ngase ngithatha isinqumo mina ukuthi ngiyomlanda. Ngamlanda ubhuti wakhe loyo uyi-last born lapha kibo, umele mane first born, ukuthi kunentombazana phakathi kwabo bayi3 kibo. Shapo ngamlanda lo mfana wabuya ngo-March before Easter, sahlala naye endlini, you understand? Masihleli naye lapha endlini, hayi umnandi like sumndeni. Mase ngiyenza lamajob wami lawo emathile ngihamba naye manje, you understand? Sengimthathe njenge one of the family, you understand? It's 2023, and then kusapsuka from March lapho siphila naye. Okay, kwafika September mayifika ngikhumbula kahle kwakuyi nge5 ngapho magogo nge5 sika September 2023. Magogo makayihola isikhathi esiningi ukhajwa yimi ngaya lapho. Okay, ngihamba nomagogo mangisi eBrest khona enye imall moya ngaseUkasi, yabona ilokishi ukuthi ayiUkasi. Hayi vele ikhole yakhala mayikhala ikhole khotsole kayila ngijwayele ukuphendula kanjalo, yes mina ngumsuthu vele. So khotsole kae everything. Okay papa umo kae ke re ke bolela le mang. Okay motho wa bolele ge gona ke motho wa go kae, but ne motho wa go sekolong, wa bona. Ke re ne ke mo tropong ke khapile mama o tlogola a re mama wa ngwana o kae, o biza igama lomntana, you understand, we first born. Hayi umntana umama akhe usendlini umshindli. Then okay cela ukuthi utshela umama akhe ukuthi kusasa ekseni ngo10 eze esikoleni, understand? Vele okay no akunankinga ke, hayi sharp. Futhi yimi ngithi imojwayele uattend ama meeting esikoleni. So by that time ngiyabuza ukuthi same time ngiyabuza ukuthi mama kunenkinga na esikoleni, yabona? Because nami ngikhona nakwazi ukuthi ngize lapho kusasa sinjele kuyimi wattend ama meeting ever since ingane zifika. Masifika endlini ngitshela uMadam ukuthi uyafuna esikoleni ukuthi akusasa ngo10, yabona? Sharp. And then ingane zibuya esikoleni ke ngiyabuza ukuthi ngibuze nomdala, yabona, nalomncane, kodwa ngiqala ngalomdala. Mntanami kwenzakala esikoleni ngoba sengiyabizwa futhi ngoba ngiyazi ukuthi mangibizwe esikoleni kusuke kube nenkinga ukuthi uyenzile. Ingane yangangiphenduli yangibheka like that look, you understand? Yeah, ngathi ayikho right. Like ungibheka usuka phansi kuya phezulu, you understand? Yes. Sharp. Sathi kunjalo lento lena ukuthi yenze kanjalo ingane yenzeke emveni ukuthi angasahlonipha endlini. La yangibheka lendlela le ubaba wakhe kuyafona wangithuka, her biological father. Uthi wathatha phi ama number wami, not no. Mina ukuthiwa wami ngithukela ukuthi uMadam lo ngimshadile sithathe ingane le elisuthu sayiletha la, you understand? So incident lesibini yenza ukuthi ingane zizela ile yango 2021 ngoMay, yabona? Ngizobuyela kuyo le, yabona? Sharp. Sengithukiwe ke akuna nkinga, ingane naye sekuvela uMessage uMadam waya kusasa, yabona? Esikoleni baya esikoleni thina siyakuphi emholweni magogo yohola. uMadam uyephi usesikoleni, yes. Thina sifike la endlini masifika futhi kuyashisa that day, shisa. Khumula iskipa lesesiphezulu. Okay
ngakhipha izicathulo ngeduze like nomnyango so magogo ondlale isponge la phansi ekitchen asiyange ekudeni ukuthi sifuna lo moya understand yes ngoba umthunzi ungakabe right la ngaphandle besineyihlahla uyabona kodwa ungakabe right athi okay sharp hayi hlela ayikho leyangena eprivate you understand ngaphendula yabona khozo phendula ukukhuluma abantu manje efonini le uye lo madam lo papa umokayi ke re montlo ko rona or ko magogo ke re mo magogo a roke ngifuna nomntana esikoleni ne clinic ngicela ukuthi ungahambi siza namaphoyisa you understand uyabona bani nomntana eclinic ngicela ukuthi ungahambi siza endlini namaphoyisa ngase ngisithi okay ngakuna nkingi sharp qeda ngitshela umagogo ukuthi hey ngabe umntana sekwenze njani ngaye man less than 5 minutes ngazi imoto yabaza amaphoyisa amafika kanjani you understand fika nje angazi ukuthi ukhulunyweni ke kwenzakala then imoto yafika athi gedini khala iminyango gudu you understand hayi vele hayi nami ngiyabona ukuthi nami ngithe magogo ayisebakhona ngiyababona bavele you understand akuna nkinga kuvele iphoyisa li1 lela elinye lishekele emotweni limile libhizi likhuluma nobani ngibona ukuthi likhuluma nomedem before iphoyisa amaphoyisa azongena kuphume lo isecond born yakhe le ngimshade naye yaphuma ngena la yazala endlini ingane iphethe ibheke so ibheke iphethe so ingane lezi zijwayele ukuthi mazibuya esikoleni you understand okanye mina ngibuye emsebenzini beze bangibulise bangihake baba gogo mama you understand but that day azange ube njalo okay sharp akuna nkingi ngiyambulisa ngithi kunjani mntana matha ku right kwangena iphoyisa lokuqala hayi shame lo ngene kahle wafika wabulisa eceda ukubulisa ungena from this direction wadlula lapha kwami magogo lapha wazomala ubulisile kahle and then from there ukhuluma nami understand akakhulumi next indaba ze case understand ukuthi bazelini kwangena lo wesibini mangena phethe isibhamu lesi akazi plus bizana understand yabona irifle ngoba mina bengafuna ukubiza ngoba ngaze ngiphatha isibhamu afuna ukuyibiza ngegama kodwa ithi mangibuza omunye umuntu muze ukuthi lesi sibhamu sibizwa ngathi irifle mratata ya mratata ya bathanda ukuyibiza kanjalo mangefika di khotmano stola so uze khokhela ID fika emnyango like vala umnyango mama akabulisi nokubulisa mama retotsi ya reo sala betelela ngwana last year ukhumbula ukuthi yimi nephoyisa yayikoliki yakhe abantu bamadoda abangamadoda la yena ngowesithathu so mayikhuluma manje uyikho uyibhekisa kubani ngase ngisibuza futhi ngiyabuza ngithi umupho baba yabona wathi wena ra awuna nto re tla ibolela le wena re khopela go utukise wa para tsamaya ntsha le panta ntsha megala ka ditlhako okay ai yimilo ngithathi iteki bengithole iteki yathi iteki yathi ngai khipha ngathi all star yabona thathi all star ngakhipha iband ufaka iskip okay kuthiwa sokhuluma phambili you understand manje awubuza ukuthi muphi umntwana hey baba awunikwa ne chance angithi abalo umuntu uphethe umrathatha so manje lo sekangidonsa you understand you're not even given a chance but check ukuthi kwenzakala lo muntu lo uphethe umrathatha simshiya kuphi emnyango khuluma nomagogo lo ngibambile ngebhlukwe you understand bengathi nyabale ngabe ngibaleke kudala if benginenkinga ngoba ngifonele you understand but sengibanjwe ngathi yabona anginikwa ne chance ukuthi ngibuze udazokhuluma phambili sharp lo muntu make ngifuna ukuthi angivulele umnyango weven yabona engifaka ngakhona uthi Brian angitshele waye lo mntana ekusukela kanje mangene evenini umedem uhlele nobani nengane le firstborn khona la evenini double cab bahle evenini mina ngila ecanopy yabona sharp ba thathe amaphoyisa baphume nathi istrand sethu mawuphuma ungena ku main street udlula ishop babayehlisa khona lapho understand yabona bami isikhathi nabo bakhuluma nabo then angizwa ukuthi bakhuluma ukuthini ngina stress okay ay even mangivela police station awumadoda sekuyachaza ukuthi hayi
mina ngibanjwe nge-statutory kuthiwa ndoda ngiyavalelwa imoto izwa bebhaliwe le phepha lebhaliwe le phepha lemalibhaliwe kanjalo likhanselwe yi-CID eliphethe icase wathi no bayahlanyela bakusi-statutory lento izibhile wase thatha leli lishubela le lahla le wase ebhala le B-Street hawu okay ngisathi ngihleli lapho kwafika lona le CID lephethe icase ngiqala ukumbona sharp wazi introduce la kimi wathi mina ngusibanibani kaSibanibani okay sharp yimi uzobamba icase yakho okay uzophatha icase yami yes sharp and then wangibuza okay first thing wathi nibangane ngani lilwela ini lengwana ka re meipa itse keng nna go le ngwana ga se go kilwa le ngwana ntho ke boditse mma ngwana ke ya gore ka go bane ngwana ga ntlhompe mo ntlong ever since papa ga ntroga understand what I'm going to do nna is ntate le go ke nna le bona bana ba ke tlo supporta o wa second born le o wa ka wa third born o ga batla dilo a botse mma go tla botsa papa mangala manje mase kuthiwa mina ngilungule ingane and le ngane lezi uze zifikela ngo-2021 zifike ngoMeyi sibalekisela le ndaba le kibo le emakhaya elisuthu nakhona esinganasho ngayo ngoba besitshelwa and then the worst part into ukuthi singatholi iqiniso ukuthi lento vele yenzeka lokanye azengenzeka inkinga manje umama wakhe siye sathenda ubafike ngoMeyi labantwana umama wami wathi it was end of May umama wami wayefika wa right nabo sisi wami bathi nomunye umama okhona osebenza kude health department lapho esimaziyo ukuthi is a family friend bayibona besitshela ukuthi thathani ingane nizisephi eclinic yes gadisa clinic nese arne what I see ngeke bona mo mahlong a bana ba ke physical and emotional abuse a bolela le nna le mosadi a re le ja ha monate le dusi mo mare ka nti bana ntse ba sotlega go magae a re ke gopela go keng ka bona bana ba ke bona ga ba shapolo mo mahlong as I mentioned no keng ke physical and emotional abuse because o no bona le mahlong bana ba se right at all then ibelo gore bana ba ha ba social worker lo ntwe mo hlangwana teng ha ba social worker we had enough time ya re gaza re ka bona social work but mosadi wa zanga batagi burua ka batseba go le jwalo ibelo go ke tshwego itse le siadile ka mogota ba dileng ka teng mosadi ona zanga tlotse a sa isa bana social working up until nna ke ipumana ke tshwego so ya bona ke tla go jima mpurunyo loko mo ke ditse 2 years 3 months so I get se bona why le siadile so in case yaka I had no investigate the case yaka side of the story I investigate the side ya suspect ya victim ifela because along the way ntseka ma court the guy umpuditse gore o batla zaka unfortunately ka motsa ka re nga spatele zaka ka ntse ira ubani utsifunza iphoyisa le petty case lethi ngikhulume nabo butbam benza iplan and then kwazi ukuthi le case ayicithe ngapha ngithenjiswa ama 25 years engawazi ukuthi ama 25 years wani inhliziyo yami ibhlungu bram yazi ngonde ngeviki nje elesibini I think we are lapha after 7 days labe sengondileke la sengasabonakala fokol mqala nje wahamba le ikhanda nje ungathi umuntu mawathi mjangawa nje understand when the type doctor's profile ifundo lapha ebuzwa imibuzo angakwazi ukuyiphendula baze bamuza ukuthi unesikhathi esingakanani wathi 15 years isebenza la eSAPS bathi wena ukuya ngawe lento ebhalela uyithatha weze case wena na wathi because of gender based violence of Mr. Cyril Matamela Ramaphosa the regional court will decide. I still remember all the questions ukuthi Mr. Dumbuze zona wamuza ukuthi what is this yini unobangela ukuthi kube nama allegations a serious kangaka after 2 years washo kanjalo wathi after 2 years magistrate yabona wathi no mina ngipromise ukuthi ingane ngizoyibulala kamo docketing ha magistrate abutsisa ko law court isapho ka doctor zilo la doctor's profile efile ulabisa le CID araba le docket the only thing le CID le bolela are nurse iri iboni
the old wounds, ne, which means nna a the suspect nna ke ne ke fostella botho ba ka mo bothong ba ngwana. You understand? So my question is what? I don't believe it's so clear. I would say so when I was a DNA test na. I register a suspect only. Yeah, this guy, yeah, the child, I didn't take it. But why? I reborn again to a but Mutis about now again the question. Do you still take this as a case now? Our regional court will decide. So this guy is what my court in young as a Hofsel and as a Selene. Se court on it. Umama Moki agas next in Wutu, Eka Kalubanjang, Umuntungam, you understand? Umnigamakwa wam years and now. Could have managed demon actually chance to tie when I was in Utole Manji, Malcolm put back. Was one chelem so. What you always say useless and powerless state lawyer. You will never win. It about put back works a mali, Mina by tumel like him, Mina you funny lawyer. Agasa Kulumangari and a manjuti atrophy charges. So Kulmauchi, Wuti, I'm funny lawyer. Kusha I straight investigating office. Umfananyana so. Hauna DNA, a good look at penetration, but beside that, there's nothing. There's nothing a link on that case. The woman, she used to call me. Guess what the lady said to me? Which lady? The one that I'm married to. Okay. Because na izo ke bola le mama ke le go prison. One last day, khana mfounela. Ke ga re go nna ge. Ezi musadi ke noga, wa nyelwa ke noga ola. A re dumela molato tse bo tswa ka pelenyana ke tlabe go emetse. Ka over my dead body. If ke de wenza ba botsa ka over my dead body, I won't agree with ke re ngwana ke sa mo re. Se salang se phela, modimo le badimo ba yeso ba tla nkentsha ka mo. Ka mo tsa ka re bua nnete go sponeseng, bua nnete go court because ge di bua mo di tlo jikela. Ha ke tlo shwellam. Ke re mo tsile le fole. Ka re bolela nnete ka court. And imagine how kena go jima mburu like Tronkong. How se me motho. Ha wana hana ntena simple tlile mo wena. Mare modimo ka bana ke modimo. Ke khonno ga kena mo court ya mo ne ke tsholo tsona teng. Ke a ifumana gore there's another guy e logo o share same clan lin ke Motaung. But that guy we didn't know each other. O tle ka Moletsane yena ile Motaung. So Moletsane Motaung is one thing. Then the guy ambutsisa ke mtlhalosetse a re ne okay shwana bothata botwa ka no o etsa nang ka be ke re no ba re ke a khoshima mpuru ke tla bo after 7 days sharp e be le go ke a khoshima mpuru that boy was young but because of otwa tsela mo Tronkong a botsa bururu tsa geda even like tsena go Tronkong ai ke sogoze ya ka motho mollo mo but azanga so go di samfana go since a bitsa timer ska war because ke la ka khona le go give money go folila mme wa ka same night ke fetsa go fitla go Tronkong ka bona he re fitla ka go re ka ba ba Sotho hape be le gore ke ba Sotho ba la bona so ba fila go cash up bururu rena ska war ka bona ha ntse ba bitsa timer fana ba tsaka timer no ska war ka bona then that's why ke langa ipona ke tshwere mo ke le mo Tronkong ya Tronkong e botlhoko le gwalaka Tronkong e botlhoko ya pele ne mo tsa botlhoko gore ke qallo ke ke Tronkong ke sile le Thabolaka ben ke duba le ngane ngishena 7 months o boima boss ya pele Tronkong ha o fihla like they always say you don't just greet anyone ngize nawe ngikhuluma nawe mangize nawe ngicela ngifuna something ngifuna kuwe kuphela lapho understand and what adapter to that life ke bothatha me bra ngingila about 8 to 9 days ke saje because I remember the first 7 days ya ka re ba remindile ka I didn't eat. I was not eating. The jolly certain. I can say I thank God because I'm gangsters, they were there, but I was looking at him. I call Kakulu Hoshimampuru and Tama gangsters. Hoshimampuru, I ben Kalungena jail and Kalungena, Hoshimampuru. Aye. Angazi hamba machele ngikalungena lapho kodwa into amagang akhona aba practice nje khona lapha naphana challenge yakhona enkulu ejele akuna kudla ejele nikeza ngamanzi abandayo ngikhuluma ngeHoshimampuru la ngisuka khona ngeza ngamanzi abandayo
ngengizwe kuthiwa kune 1 hour yokushaya istroll ayikho lento eHoshimampuru ayikho uphuma nje maye kitchen ekseni maybe ngabo 10 or no ngabo 9 like manje masengizophuma beshintshile thina mina bengise C section ngilale C3 number 1 mawufuna ukuthi uye ku medical station yakona kunzima ngoba mawuya laphana uyafika kuthiwa kukhona i-consultation day sometimes uthi uyaphuma la uthi ucela ukuphuma uyoconsulta nabo doctor kuthiwa i-consultation day bangakuvulela amaphoyisa understand but leyo ukuthi bangakuvuleli suke bangayenzi kaningi kulapho nalapho nje unless i-cell monitor yakho engakhulumanga nabo you understand futhi izezobatshela yabona the person okade uthi cell ibe right who is the leader of the cell cleaners i-cleaners yes yabona i-cleaners futhi iye yokutshela ukuthi ngikuvulela umuntu e-consult you understand and now uma umuntu futhi utshele i-cleaners ukuthi kusasa ngikuthi ngiyoconsult then ukwazi ukuthi ekseni after se-countiwe lapho you understand uyabatshela lapho ukuthi umuntu osokunabantu aba-consultation so awukhona ukuthi wena uzikhulumele nawo amaphoyisa direct isikhathi nesiningi badinwa yini bakuvulela mawuceda ukuvulela la khona lapha eclinic kunomunye ubaba lapha ujikisa abantu lapha abashaya ngamadonki pili it's a consultation day but yabajikisa abashaya ngedonki pili basuke benzeni no avelathi ayawugule wena sikhulisa what into engayifeyisa enye futhi ebuhlungu ne yile ukuthi khumbula from 2024 yeah sakhumbula ukuthi which month lapho C3 number 1 ke sengisuyile le lapho bengila khona abafana bamboka amtawuni sebaphumile shapo ngilaphana C3 number 1 hayi ngiplomile nabo nabantu umuntu yagula la butwa simisa khona uyajikiswa sihamba nophoyisa iphoyisa lesivulele sihamba nophoyisa rekukile motho nese yamjikisa bare atla consultation day you know ubuhluku braka gore motho le roba le yena fru a tsoga motho shwele sebe shonile bamba ngamagaju ena kuna stretcher lapha lo muntu mashonile nimbamba ngengubo yejele igaju mama ngegaju nibe 4 or 5 depending ukuthi usina kangakanani yini nina ningama stretcher nini namambisa lapha esibhedlela you understand mayishoni leselini kuzoza lawe ama forensic whatever obviously ngibole izoshiya khona lapha even if thina la eselini singalale ngayo khona abanye bayolala ngayo ngoba iyowashwa futhi sometimes ayawashwa nokuwashwa ulala ngayo mare ngithanda ukuthi kukhona amanye amaphoyisa kwenye igroup yakhona lapha khona eHoshimampuru babiza ukuthi B division yabana namanje I still salute those people bebe mamela those people nango like le ka wisa batho go clinic ne siremela bona gore ha ibeka e mona go botsa go mfetho go kopa ikokobetse mfetho ha B division ikena re lo gona go bua le bona ba tla wisa ba isa batho da ba no buntu nginje ngizengathi lapha nejele ngibe umuntu le go kitse ka case yaka gore na etsa mabya ke le motongo wona ba polisa ba mpontsha line ka tsama one of them wala polisa le golle le ba nkise go lona o go pensione o la mpotsa a re mfana ka ne ba tla go tswa mo ke tsamaye mo o tswile kai mare le ke sentse ke tsama so you are supposed to ga tsamaye ka bo like maybe o tsantsa tsamaye no ke February ya bana tsama ka March a le bele zo nna ke fetse kante no ha tlo ba bya yazi ibhlungu baba mne ibhlungu lena emphakathini angisana ndaba ngoba kule we ngendlaba ethathe ngayo understand yes it has the most mayifika kubo kumndeni wakini I mean abo brothers and sisters all these 2 years 3 months and 2 weeks wami mama iyathekwa ilezi ngane lezi community mayibuye ecourt zimatheka yazi baba mangikhuluma ngale kama griza le eish ingizisa ubuhlungu bra yazi ngifaka umama emasimbeni kahle ya health ya mmewa ka ibile le lo lenkile ba modimo ke le ba badimo ba eso go bogonna gore ibe mmewa ka ntsa phela hontso le jwalo ba mo hlokoloza ba mo etsang ne gona le polisa or le not mapodisa in after doctor's profile including o monyelo go ba bereka nka se mention ngore na
o bereka position e feng. He was listening. He's not a police officer. He was listening. O boletse straight. Are there's no case here mletsa. What give me lo muntu ma nglandela lapha after a court what? Ntedu wehla nje what? Ema. Awuna case manje msadi o bakisa. Hase ngweza taba gona we tsalang. Are ya no why le police le sa fe court in because all those questions tse magistrate ya di botsitse ke tswa tse ne di fana ka karabo mo case nyena. Ke rena gizi. Ara mar this guy marai. Awutla no re. And abulela 2024 are hope and pray that end of this year will go on. Ana ke thabile ga e bila ke na bothata. Kwa sela ga ke botsiso gona e original ka be ke ya ka open global because ke batla go tswa kamo. E tshwareletso kamo. Life am not good there go Khojimampuru. Life is sharp. Currently I'm out on bail. I'm out on bail. And le teng hore ke fuwe bail. Ke leboga magistrate o tshwereng case ya ka. Ha ke re ke leboga manga pa ma ke leboga magistrate. Magistrate is the one who insisted hore ke kry bail. Wa tseba mmena o la bala tsena tsohle kaofela tse le gore ba di bua ka nna. A di bala di keta ba hona le petition e lo isa ho ya ho batho ba 200. Ha ke ta di bala a ba jwetsa hore ho tsena tsohle kaofela tse le gore le di buile. Ha hona letho le lo gona re le fumane instead so re se fumane 2 years nyene motho na ditseng kwana Toronko. Re fumane ntho tse ntle tse kgahlisang mane malong ona teng. Di captain, di prison warder, go di social worker, di doctor, di buile. They're even asking themselves ona motho o tshwaretswe eng. Ha hona letho le bontsha gona le re ka bua gona motho o duletse mola Toronko. Ho kenyeletsa le yona ena e maileng ka mona. Immediately ha mmeno ha magistrate ya bua jalo. Ngwana nyana ntshwariseng ke a le go o ja fatshe o siya group ya hae ka. Machaza ukuthi kuyo wonke lento izinto kuzo zonke izinto bangisola ngazo azikho according to investigation yabo mina ngihlele Khojimampuru bona bakwazile ukuthi bathole ukuthi bathole into ezi right ezi clean ezi good news than lezi bakhuluma ngazo. Bayithole kanjani lezi zinto lezi ukuthi umuntu o right one? I don't know how did that happen but according to bekakhuluma ngayo uthi investigation yabo kusho ukuthi there is someone ukuthi bamo appointile ebuza ngami ngoba lo muntu uze wafika nalapho ngihlala khona wabuza amanye amadoda alapho amadoda amaningi lapho ngihlala khona amadoda aze akhuluma iqiniso ukuthi makuye kule ndoda le ngoba le ndoda iyasebenzela le ndoda esebenzela kanje umuntu ukuthi ifamily yakhe uyithandile besikade siphisaza ukuthi baphila kahle naye baphila kamnandi le ukuthi adlungula ingane ngo2022 2023 uyabanjwa indaba esingayazi le futhi asikholelwa kuyo ngoba umuntu ohlala peaceful akusumuntu olwayo njengoba kuchazwa lapho ukuthi mina ngidangerous ingozi kanjani understand. So uma isilato wayichaza yonke lento le bathi no labantu laba bonke bayasho ukuthi no there's no such a thing umuntu lo umuntu ogood magistrate umfile uyizengweza bail uko original akere ka law court arikwetsa ukuthi ka uyetsetsa from 22 za July ke tsamaya bail last year 2025 up to the 15 years. If ama result investigation kwesite lamile story ngabe khona ngabe angihlala ngalesa sikhathi lapha ntho ke ditweng na ntwaka e sampane bile ke tloyetsa batho ba bangata na tshi ya pele ke yona ke kopanyena na hore motho mollo mongwa ntate ke kopa tsebe hore motho wa mme ona tjena motho wa mme ona tjena ha sa o rate ha o rate kopa o tswe ho yena motho wa mme ha o morata o wa monyala ke kopa ska monyala o monkella le bana ba hae o le motho wa ntate ha ebe o ithata o batla ho phela ska o monkella le bana ba hae ha o morata o morate le yena mare bana bona ba dule kwa hapo. Being a stepfather it's kunka le room o itlhaba ka lona kunka fosholo yepa mosima we passport hasna passport we khopela TLB go ikhurumetse go ba stepfather. I will advise many guys not to be stepfathers. Ntona e hetile le batho ba ngata be le go keng ba ntseba
ha ba ntse be ka tsela eo le go ke motho ke ka yona empa itse ke nna mo fatse ba etsa story sa teng ke ba bontsha bonnete ba gona the cause of this ke eng e le mopaki bona o ba tloa ke magistrata ko law court e tshwantse be le sia di bontshitse ke eng ke batho ba itshwara ditloba ka amen mina into engayisho nje ukuthi ebalulekile engisazoyisho futhi ngizawuhlala ngisho ngicela ukuthi nje mmuso wa rona ha re ka ofela dikebekwa ha re ka ofela ba bolai ha re ka ofela ba betang ha re ka ofela belokeng batho ba hlekefetsang batho mmuso wa rona go shebe o shebisise ba ba montate re shwela dikano tse sa di etsang mosadi o kgona go a tswe ka tlung e le yena suspect I turn into a victim wena o be suspect mme story se ka ofela se fitla ko pele se a dumeliwa o tlo ntse o tshwa until further notice further investigation kana go letso le CID o le file bopaki gore ntho na ho ya kae wa thola ha ya kae wa thola it doesn't need go nke 4 days or 5 days how ya same time go ya ka motho mola wa thola into go pamfela go musi wa rona le bohle ba tshwereng ba etapele ba rona ba re thuse no bophelo ba ka bo senyehile bo sentse ke ntho e one ke ile ka ke tswile so ka re ke khothatsa ka ona ibatle mosebetsi ke batle mosebetsi ka sa pinda CV yaka one of the biggest shops ya here then ha tla go ke mola ke hirilwe ntho ngwe le sharp but just telling them hore no ke na le case eso then everything ya senye kamo ke le bitso la ka le sa le tsama di social media ho di mogala wa 40 years 40 years ke ngwana 10 years boka e bopaki ba ngwana gore go ba le ngwana wa sa ka report ka 2022 gore to report ka 2023 bopaki ba patiwa ha ba ka ta patiwa gona ga sutiwa molemo wa re ntse di chelete ke ntsa chelete ke isa kae ke nka kae besides that even if I had it but ha ke re e fela ona mo ke mohlanene lentswe la ka ke le motho wa ntate ha ke re monna motho wa ntate hona le phapang ke ntate le monna motho wa ntate ke motho a hlokometse mohlape wa hae ke hlokometse mohlape wa ka ho fihlela o bo wa tleya bophelong ke mohlanene ke tlo mamelwa ke kopa mmuso gona go thusa re le batho ba bontate re shwela ntse tse sentswana tse le gore bophelong di qetela di ba ka go be ntho tsenyana ha re tibeleng polao ya bomme le bana re latele bonnete o lata bonnete keng maponesa a rona re tshwarang ha tshwara di-case tsa rona ka nnete ba etse thorough investigation my life is sa stagile manje because up until this case iphela ngeke ngothola umsebenzi ukuthi ngathe ungcono akeke ngothola nguzamile na ufailile futhi ngibele nhlala into enguthola nje hayi athi ngiyabonga but ithe ngiqala nje ngikhuluma le ndaba ukuthi bekani ngine i-case yeso wabe go blind mme eme go ke temo gore ke gopela gore le nthuse ke gona go le bona gona maybe anyone out there a ba gona go atle a tlo nkemela tlo gona go a bone ha ke nyatse bohle ba nkemetse ke gopela fela a tla tlo ndisa because ke a bona ke a lemala and this case ha e fele ha ke tsena go etsala ke le so ha ke tse bona pele go kae morao go kae why because ha ke botsisa motho le go kitla go nke wa nkemela mabanyana mona ke a qetela go kenga go kgone gore go utlwane le yena ho utlwana ngwa gona keng ha ke re ke bua se itseng ai ha ke kopa thuso go botsa ka case gona go etsala ha ke kry answer eng ke tsa go qete se ke ba le nthwana gore ke tlogile tshepo ho yena ke bile ke lakatsa ne bile ke lakatsa go ha o no kgonea e ka re nka ntatano wa a qadileng case bana ke tseba gore ka yena le go tloga go tswela pele mare eno ena ha ona ntho mfanyo lo gore ke le ka mono ka court a tla bua le nna pele ha bua le nna instead ke nna ke mo confronta ene mo confront wa teng wa tshwana ha itse selo le ntse ke la prison se le sa mo confront ne ke kena ke tswa wa bana ka ipona ona tse mohlanko ke yang court ka kgwedi tse ba mpileng tsona I still have 4 months now to come or get court or 5 months something like that so hanga krea motho a ka gona go thusa ka case e gona go bona gore ya fela e gona tsela pele ga bophelo baka le mme ka gona go tlelo stress no ke tswile no counseling nothing ke tsebela fela ka ntle wa
go tlo tsamaya download ha ke robale bosiu if ke robetse it's only 1 hour or 2 hours go botlhoko ntatwa ka isa itle traumatized I can tell you one thing, I can go a day by a day can just go by ke sa jile dijo only drinking water angekho ejele kodwa lento leyana isa rana la enqondweni isa rana